Meto nga resolusyon ing mipa sa king Senado bang pugayan ing niyang ubiyas dating Senador Rene Sagisag at tatanda ng inanunsyo na ning pamilya ng Sagisag ing kayang pangamatean niya nga 24 na ning Abril. Nasa na ning Senate Resolution number 1009 dari Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Leader Joel Villanueva at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III akilalanan ing pakipaglaban ng Sagisag para king katalaruan ampong human rights. Dapat demo rin kanong pamarisan ding sablang opisyalis na ning gobyerno, legal professional at kayanakan ing pamagserbisyo na ning miangubye, abogado karing makakalulu. Makanini mo naman ing dating panwala ning dating Pampanga 3rd District Representative at City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez. Kalupa ng Sagisag, metong yan namang human rights lawyer i Rodriguez anyang panahuna ning martial law. Ini taong ini nung ating kulimang respetuan paketi Pilipinas, metong yun. Kay ba't metero lang makaing bongga, ere makaing balo istorya at gewa keti Pilipinas. Ito to yung taong ini dating senador, dating cabinet member, dating human rights lawyer, kaya ko yung human rights advocacy, attorney Rene Sagisag. Waining ing ikit kung the most principled tao, the most courageous, the most patriotic, humble, humane, no pretensions. Agpang kang Rodriguez, bisu-bisu ing kalibre ng Sagisag antimong practicing lawyer king kayang kapanaunan. Graduate siya king prestiyosong Harvard University king Amerika isagisag, dapat pinili ng magserbisyo ka rin kayang kapwa Pilipino. Lakwas na't laganap ing pamanabuso lalam na ning diktadoryang Ferdinand Marcos Sr. Metong yung excellent, extraordinary graduate na ning Harvard. Anyang mag-graduate siya, pisamsaman dereng law firm ka rin. May katanguya kayong metong. Muli ya para i-arrange na mo nga ganaganaketi. Adala na no ring lalaban kayong martial law. Metong yung margularali. Nung nuka rin niya migising lalo pilubluban, kinulda siya kimbus ka no. From that time on, eneme ko kayong human rights advocacy keti kaya katamo. Kwento na pang tatango ka, may sukulyaan niyang 1974 sa Gisag, pauli na ning kayang prinsipyo ampong pamanindigan. Kalwal na kanukay sukulan, biyabeyay sa Gisag Ampoy Rodriguez, keng Free Legal Assistance Group o FLAG, ang keng grupo dang mabini. Kaya bemurin deng human rights defenders ay dating Senador Jose Jokno Ampoy Lorenzo Stañada. Panahuna naman dating Presidente Cory Aquino anyang luba ng sagisag ing politika. May natili akong cabinet. Akong binsiren tagal senador. Anyang ikit na nung makananoy itangawsan tamong round square peg ni round hole. Malyari kayong politika tamo uling karetang dala-dala ng prinsipyo, pamanalakaran at pamaniwala. Iya ing number 1 na balo kung tinanggap yan na allowance or PDAP. Agpang kang Rodriguez, dapat yang pawaga ka rin kaya nakaning ulaga na ning gustong mamili ka rin senador. Lakwas malapit na ing 2025 elections. Muna naman kanu ka rin kasalungsungan na sukem pwesto ing pakyapusan niya'y sagisag at tutong magserbisyo at megpakwalta kabang suking gobyerno. Siyempre, lugod kimbalen. Yapin yan tao ngayon, yaburi keng i-accentuate or pabalo or i-share yung belwan ko kanin tao ngayon. Uling malulungkot ko kayang kasalukuyan na sitwasyon di. Bala mo yung gana-gana perahan. Bala mo yung gana-gana kikimut, gagalo, kayang pauli na ng pera. Bala mo, wala na itang akagisingan kong self-respect.
values, pamanalakaran. Ditak-ditak pati kaya nakanakakit kung nung makananulang ma-engulf kaya ning eustong isipan kong pamanalakaran kembye. Pero nung nga balurep meging istorya kembye irene, makasakaling ka rin dinalan nung atin mga pulo, 20 may kabalo at may kyapos. Bamaragul na yung bagay, takeng ka na kung kapag nasang ibayula, panlalawe kayang bihe, rening kayanakan, diyanin bayong sibol. Bangkanito da ka naman pa si bayo, reta, re-respetuan. Kasi nung alakas self-respect, makanano may luguran ng balen. Ako yung kaya kayo talasuyo ay Paulo G. Santos at yung pusong makabalan.